twongere kandi nanone basuhuze cyane, dukomeje kubifuriza kugubwa neza muri iyi minsi. Inkuru ziri kugenda zigarukwaho cyane ni inkuru zirebana n'icyorezo cya coronavirus gikomeje kujegajeza uyu mubumbe w'isi dutuyemo. Uyu munsi rero reka tubanyuriremo muri bimwe mu bigenda bivugwa ku byerekeranye n'imiti irebana cyangwa se inyuranye, ariko kandi nanone bigaruka ku cyo byahuriraho na coronavirus. Inkuru tugiye kubagezaho cyangwa tugiye kubasomera rero ni inkuru iri kugaragara ku rubuga rwa BBC, aho ifite umutwe ugira uti uko coronavirus yatumye imiti itari y'ukuri yiyongera ku isi. Ni inkuru nyine igenda igaruka ku birebana n'imiti n'urunyuranyurane rwayo n'uruhererekane rwayo, ariko kandi ibi bikaba byarazamuye uruvugiro muri iyi minsi. Mu by'ukuri isi ihugiye mu guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rirebana n'ubuzima OMS cyatanze cyangwa se cyaburiye imiti mpimbano ivugwaho kuvura coronavirus yiyongereye mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ni bivuga nyine ko iyi miti yagiye yiyongera. Iperereza rya BBC ryasanze hari imiti mpimbano icuruzwa muri Afurika, abayicuruza bakaba baca urwaho ku kuba nta muti wa coronavirus uraboneka ndetse n'ibura ry'indi imiti y'ibanze. OMS ikavuga ko imiti nk'iyo ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Impuguke imwe yaburiye ko hashobora kwaduka ikindi cyorezo gitewe n'imiti itujuje ubuziranenge kandi impimbano. Ku isi abantu bakomeje kwirundaho imiti y'ibanze bakayihunika mu ngo zabo mu rwego nyine rwo kugira ngo barebe ko yabavura iki cyorezo kabutindi cya coronavirus. Ariko mu gihe ibihugu bibiri bya mbere bikora imiti myinshi ku isi, ni ukuvuga Ubushinwa n'Ubuhinde, biri mu bihe bidasanzwe, abakeneye imiti baruta imiti iri ku isoko, ndetse ngo n'icuruzwa ry'imiti mpimbano riri kwiyongera nyine bigendanye n'uko iyi miti ngo ari mikeya ku isoko. Ubwo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu, OMS yatangazaga ko ubu noneho coronavirus ari icyorezo cyugarije isi. Muri icyo cyumweru polisi mpuzamahanga Interpol yafashe abigana imiti. Tubibutse nyine ko ari inkuru dusanga ku rubuga rwa BBC, dukomeje kugenda tubasomera igaruka ku birebana n'ubwiyongere bw'imiti inyuranye iri kugenda yiganza nyuma y'uko iki cyorezo cya coronavirus kimaze kugera muri iyi si, ndetse kikaba kirimo no kuyijegajeza nta mpuhwe na gato. Operation Pangea, itsinda rya Interpol rirwanya imiti mpimbano, yataye muri yombi abantu 121 bo mu bihugu 90 ku isi mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Ibyo byatumye ifata imiti mpimbano yajyaga gushyira ubuzima mu kaga ifite agaciro karenga miliyoni 14 z'amadolari ya Amerika. Mu bihugu byo kuva muri Malaysia kugera muri Mozambique,
abapolisi ba Interpol bafashe ibyo kwipfuka mu maso masike bibarirwa mu bihumbi za mirongo. Dore ngibyo nyine ibikoresho byagiye bifatwa hariya muri biriya bihugu bigendanye no kwipfuka. Nyinshi muri zo masike byavugwaga ko zifite ubushobozi bwo kuvura coronavirus. Jurgen Stock, umunyamabanga mukuru wa Interpol, yagize ati ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'ibikoresho by'ubuvuzi mpimbano nk'ibyo muri iki gihe cy'akaga mu ubuzima bugaragaza kutita na gake ku buzima bw'abantu. Nk'uko OMS ibitangaza, ubucuruzi bwose hamwe bw'imiti mpimbano ngo harimo n'imiti ishobora kuba yifitemo ubwandu runaka buba bugizwe n'imiti ifite ibikora imiti bitari iby'ukuri. OMS rero yakomeje iri tangazo igira iti hari nubwo nta n'ibigize imiti iyo miti mpimbano iba yifitemo cyangwa yaramaze kurangiza igihe. OMS ivuga ko ubucuruzi bw'imiti nk'iyo itari iyo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'ibyateye imbere biciriritse bubarirwa agaciro karenga miliyari 30 z'amadolari y'Amerika. Bernete Bourdieu Esteve wo mu itsinda rya OMS rirwanya imiti itariyo yagize ati ibintu bigenze neza iyo miti ishobora kutavura indwara bivugwa ko yagombaga kuvura. Bigenze nabi bwo iyo miti iteza ibibazo ku buzima kubera ko ishobora kuba yarandujwe n'ikintu kirimo uburozi. Reka tunabagezeho uko ikwirakwizwa ry'iyi miti rigenda. Urwego rujyanye no gukora imiti rubarirwa agaciro karenga tiriyari 1 y'amadolari y'Amerika. Uko ikwirakwizwa mu buryo bugari buhera ku nganda z'ingenzi z'imiti nk'iyo mu Bushinwa no mu Buhinde bikagera n'aho ishyirwa mu bikarito n'amacupa i Burayi, muri Amerika y'Epfo cyangwa muri Aziya. Tubibutse ko ni ibirebana n'iyi miti ikomeje kugenda ikwirakwizwa muri iki gihe hari kurwanywa icyorezo cya coronavirusi, akaba ari inkuru tubasomera ku rubuga rwa BBC. Inganda nyinshi zikora imiti zo mu Buhinde zabwiye BBC ko ubu zikora ku kigero kiri hagati ya 50 na 60% cy'ubushobozi zari zisanzwe zifiteho, kandi ngo kubera inganda zikora imiti zo mu Buhinde zihariye 20% by'imiti y'ibanze yoherezwa muri Afurika, ibihugu byo kuri uyu mugabane biri kugirwaho ingaruka zikomeye cyane. Turakomeza kubasomera iyi nkuru dusanga ku rubuga rwa BBC. Ephraim Firi ucuruza imiti mu murwa mukuru Lusaka wa Zambia yavuze ko byatangiye kumugiraho ingaruka. Yagize ati imiti yatangiye gushira kandi nta yindi turi kongera muri sitoke yo kuyisimbura. Nta kintu na kimwe rero twabikoraho, biri kutugora rwose kubona imiti cyane cyane nk'irwanya za mikorobe n'irwanya malariya. Abakora n'abakwirakwiza imiti nabo bari kugorwa kuko ibikoresho by'ibanze bikoresha mu gukora ibinini kuri ubu bihenze cyane. Bigatuma rero inganda zimwe zitabyigerezaho ngo zibone n'uko zunguka, zikabona zaba ziri gukorera mu gihombo. Umwe mu bakora imiti wo muri Pakistan yavuze ko yajyaga agura iby'ibanze byo gukoramo umuti wa hydrochloroquine uvura malariya ku madolari agera hafi ku 100 ku kiro, ariko ubu avuga ko
ari kugenda agorwa n'ibi. Ni inkuru rero twabasomeraga kuri BBC, reka tubashimire ko mwabanye natwe, mukomeze kugenda mukurikira ibyo tubagezaho, murakoze cyane.